mun dua kalakuan perapan kalako bi sampian tahu saja jawab azan dia. Pertama mun perapan bede iwisi good morning, good ngunggut keluar ning kuning. Tahu saja jawab azan dia mun sampian perapan aku laku ben binina, mun perapan aku laku ben lagi nah. Tahu saja jawab konsen koi dan tak lebur mun perapan tetia jawab azan hayya ala shalah yang selake di atas la haula wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'da. Hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, akhussu bidzikri wa ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ali Wafa Nahrawi, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Ahmad Mujalli, sareng setuju para alim, setuju para ulama. Si abdina tak nyebut asmah kastijena, cuma tak mengurangi rasa hormat. Sesangat abdina amul ja'aki torto'ati. Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah Kiai Haji Muhammad Soleh, sareng sekretaris Epon Bapak Agus, sareng setuju anggota sesangat abdina amul ja'aki tor cinta sayangi remaja Masjid Nurul Hidayah, sesangat badan kula cinta sayangi aparat pemerintah, wabil khusus
Bapak Kepala Desa Kanginan sareng sedaya jajaran saya sangat beten kula cinta sayangi, ajunan hadirin hadirat muslimin muslimat, para undangan jamaah pengajian, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Allah saya sangat beten kula amul jaaki. Alhamdulillahi rabbil alamin, amuci asyukur da ajunan Allah. Malam semangkin ten kula ajunan ikasogani sareng Gusti Allah bermuwajjahah bisa along polong ben oreng-oreng semuljah engki panika para alim, para ulama, minangka suatu kebanggaan dek kajen kula ajunan apolong ben para alim, para ulama. Panapa pole seodi malam semangkin kak dinto bapak sanausa si ampun beda neng alam barzah, si ampun beda neng alam akhirat, bangga saja atas rabuna ulama kakanginan terutama ke Masjid Nurul Hidayah. Apa napa pak? Menabi beda orang alim ulama lebet neng setong kampung, mun beda kampung kak dintoh orang kubur esek sabi Allah, pas beda ulama lebet maka orang kubur esek sakak dintoh bi Allah stop selama 40 are 40 malam, sabab ulama orang alim lebet nang kampung kak dinto. Alhamdulillah. Napa boleh sampai Rabu alongku berjam-jam gen lebet pak, mun bedareng kopur esek sabi Allah. Pas beda ulama lebet maka siksaan bi Allah stop selama 40 are 40 malam. Amin kok pak. Jel sabar rokok njigelu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tetimun itunya apolong ben ulama suatu kebanggaan dekaten kula ajunan, napa boleh akhirat pas apolong ben ulama insyaallah ipamul jabi Allah. Amin. Tore kula acara tak gelu terus lagi ya pengajian terus sampai jam berempat, jam 12 sangkup berekan gendeng gulan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Beda daerah kuburan bu, barakula cerita. Sekak dima kuburan kak dinto khusus orang-orang alim, khusus para ulama, khusus para habaib. Pon setong waktu beda orang butuh meler mate pas epa polong ben kopurna orang alim para habaib nih. Ye sering meler mate depak ke kubur Rabu 2 malaikat esek sah orang sebudu semeler wane. Derin santan tokol nama malaikat
kederah sampai depak kakopurna para alim para habaib dari keder para ulama ekopur nih tak bisa istirahat kalaban saya keder pak bolan keder akhirnya ulama setong pani beda ulama setong alengki kakopurna orang putu seperapat esek sabi malaikat kapan depak ada bu ulama malaikat ambu cu amain kolto kolan apa keder kata tangke sampai gula ben sakancan para ulama tak bisa istirahat kalaban tenang gara-gara tokol da sampian pen ajawab malaikat nikah tugas dari Allah ajawab ulama pani kula oning cek panika tugas dari Allah cuma amator ke Allah kalaben keder siksaan para ulama para habaib tak bisa istirahat kalaben tenang akhirnya malaikat mator ke Allah na pedebuna Allah malaikat ambu siksaan dia kalaben barokana orang alim ben para habaib ambu cek siksa orang dia alhamdulillah barokana ula panyareng barokana ula mancer muga den kula ajunan bi Allah tak cuma epa apolongan nang alam kanginan muloloh mancer muga bi Allah epa apolonga sampai ke swargana Allah amin Allahumma tung dua kebanggaan dan kula ajunan malam semangkin bisa hadir ke tempat mulja panapa tempat ilmu alias pangaji ore pagaja lapar ngantok na pakai mati ya biante abang kok jauh akompol tempat mul napa majlis taklim pengajian Bapak Ibu Rasulullah mun alengkia ke pengajian mun epereksani bi sahabat Rasulullah tak ada bu entara ke pengajian ya Rasul alengkia de kadim maajunan Rasulullah ajawab sahabat kula entara ke kebunan swarga berarti pengajian nih raudhatun min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan swarga amin kok pak orang apa dinak dia boleh mak jen tak tahu amin Allahumma mangkana masya Allah bapak mun aben tak genjeren ki malam mangkin nih sampian mangkin entar ke pengajian mangkin gencerna lebih raja etempeng nyanda orang sake saibu orang sake lo payamin nalah mayu mulai we kemarin mula tak semangat amin Allahumma sampian entar nyanda orang sake saibu orang sake ki ale oleh bedeseng iba roti bedeseng iba buah-buahan tak sama dia bu sampian mun nyanda reng sake kan ale oleh pak ki bepesen apa pak bagi kasih sakit malah ibu jeraki ke dokter mun ngibawa buaan tak kira ekakan si sakit iya bi sinuhui bener lagi per orang sakit ki itu aki bi sampian ke Allah saebu orang sakit esanda saebu orang sakit edu aki ke Allah debuna Rasulullah debuna ulama genjerna ki rajan sampian mangkin entar ke pengajian benih Allahumma bahkan sampian mangkin entar ke pengajian genjerna
lebih raja etempeng alabot orang mate 1000 orang mate amin orang kanginan bi lebih ibu-ibu mun entar alabot orang mate bukan tangan kosong sebiasa ki ngibebres paling sekoni 3 kilo teh ibu mun 1000 orang mate bersemulolo kan 3 ton pak bener bu alabot reng mate 1000 reng mate ki asodako beres 3 ton debun ulama debun Rasulullah ki rajaan sampean mangken genjena entar ke pengajian amin anapa polana ilmu terus sabab ilmu nih kawa kula ben sampean alakon apa abui mun ngangkui ilmu gencer ka bibi Allah amin ngakan ngangkui ilmu gencer orang nyaring gencer nginomun ngangkui ilmu pelkak beres ki oleh gencer napa boleh ngakan nginum bu ingki napa boleh ngakan nginum pak atae kor ngangkui ilmu genceran amin amin beda cara lagi ya contoh terus lagi ya azan mun beda orang azan kula ben sampian kan sunat ajawab orang mun tajawaban azan kamate coba dibudi nggih suul khatimah coba dibudi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun bedareng azan jawab si aroko sabek rokon geluh nggih jawab azan kadang orang kangenan nih mun beda azan salah tak ajawab ki ngumir pak bulan tukang azan tak peti nyaman salah tak ajawab ngumir tak toman nemu mik beda jawab kecuali sampian para paan beda neng iwisi mun dua kelakuan perapan ekalakobi sampian tahu saja jawab azan dia pertama mun perapan beda iwisi good morning good ngunggut keluar ning koning sampian mun perapan toju iwisi rebu beda azan tahu saja jawab Cinah neng konsen bayi, kok pas sambil ajen, Allahu Akbar, nyantai azan, sampean perapan ajen, pahit baru ngaki, Allahu Akbar, tak usah bu, tung, dua, tahu saja jawab azan dia, mun sampean perapan aku lakuh ben binina. Mun prapan aku laku ben lagi nah tahu saja jawab konsen boy kan tak lebur mun prapan teti jawab azan hayya ala shalah nyan selake di atas la haula wala Allahumma sholli ala Muhammad nikah ilmu terus pengajian akemi mun ngangkui ilmu gencer bi Allah napa can ilmu mun akemi cek ngadep kiblat cek mungkor kiblat jadi mun dari kanginan cek adep ka beureuh cek adep ka timur cek adep ka tengah angin mun angin dari laok akemi cek adep ka laok takok leten kemir wa etanyung angin meresarong dedina najis saring mundeng laki gempang kemi debdok lau angin santak di lau pengu ceda kepada timur
mending laki mending bini apa na sepeng wah orang tada ku tekun doa ilmu mangkana keminareng laki benreng bini can ilmu lain bu keminana kana laki mun kita umur 2 tahun tak ngakan salain aing soso nambu mun akemi ruwa kemina ikocak najis demang tahu sakosot sambur sot sambur bi aing tahu sakosot sot mun keminana kana laki keng mun keminana kana bini tak bisa bu make ki umur sehari tak ngakan sekali pas akemi aro apa ku najis pertengah mutawasito usaha kosot gelu pas sambur baru soceh atanya orang kanginan mi lain keminan anak laki benak anak bini jawab badabun ulama polana keminan anak laki benak anak bini ria lain keminan ring bini ria lebih keceng lebih laseng Mbak mun tak parjaje deki sampean akemi polong ben lagi nah pas penting insyaallah lasengan din sampean bu maki akemi lebih alos keminareng laki reng laki ri akemi tero tak amunyi ya gempang tanjelakin katehel keramik lah tak amunyi mundeng bini tak bisa bu paku namunyi soe Allahumma sholli ala Muhammad ilmu mangkena sampian mangkenten kula ajunan hadir ke tempat mulja tempat ilmu pengajian nah apa si aku mantong ben ilmu pamulja bi Allah nah apa si hubungan ben ilmu gencer bi Allah malam mangken si hubungan ben pengajian gencer kapi bi Allah amin aduh keja genceran nih sandi lajar genceran gencer nyiwa kiai mun benta nyiwa tak la nyiwa kapi thank you bu tapi make sewanan pakun gencer panyaring bu ganja lajaran ikan nyewa napa gratis ben korsena nyewa napa gratis nyewa syutingan ikan nyewa napa gratis nyewa are muntek bejer tak gendeng tukang syuting dia pagut munggut nang ijeria mangga namun ngonceng tukang syuting pakenyang sing ngajak pelapar bahaya tukang syuting remun lapar bede kiai isu menep yonceng pengajian syuting tukang syuting lapar pak kiai naruh syuting bae kalak colon melulu eson nih nyewa napa gratis nyewa kiai na beda sing ngocak nyewa beda sing ngocak gratis ke hori renja tak nyewa bu ke ngenja tak gratis dek rumah ya penitia pengerti cibi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mancar muka dan kula ajunan seteja sehadir malam mungkin ngaulia ilmu sebaraka ben manfaat fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma amin 2 telok kebanggaan dan kula ajunan malam mungkin pol kompol pada Islam mah bisa silaturahim sataretanan alhamdulillah silaturahim pol kompol agak penih pak bu debuna Rasulullah mun beda kompolan agak penikah lebih dari orang pak polo
maka setong bede seweli bede seweli mun 40 orang akumpul majelis taklim agak penih setong mesti bede seweli pas era seweli rahasia ilahi ada setau sepenting bede seweli teki pada ben salat pak salat kacibi ben berjemaah nikah lain gencerna lain iki setong muso petolekor ben antik ke pak salat berjemaah ni tak khosok tidak sekhosok karo imam khosok setong maka bi Allah kapi ibitong khosok amin kok bu mararabu amin Allahumma amin Allahumma selain tak ada seterima karo setong eterima maka akhirah kapi eterima bi Allah amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sepeten kula amuljaki kula cek senengah melemangken bisa apol kompol ben para ajunan tantretan kanginan estona kula cek leson bu depak karoma ki buruh kula ki ngesen jam 4 ki buruh setengah 4 ki ngesen esok benah eroma sedeje langsung mangkat gula maghrib eroma seelao berempat romana dua beda elao beda ideje insyaallah ku laku telo ini mak kanginan setong ngocak si bebede tepakang kok ya Allahumma sholli ala Muhammad. Malam semangkin Masjid Nurul Hidayah memperingati zikra Maulidir Rasul, memperingati kelahiran epon Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling muljana nabi, beliau paling muljana rasul, beliau paling muljana makhluk, beliau paling muljana manusia, beliau sepaling eka cintai, sepaling eka sayangi bi Gusti Allah subhanahu. Beliau pemimpin sebetul-betul tanggung jawab, pemimpin sebetul-betul adil, pemimpin sebetul-betul bijaksana. Sedalam pikir Rasulullah dek boleh saya pikir umat makanya esetong waktu tikal tahu sabit abid ki esetong waktu Rasulullah erabui malaikat Jibril tapi waktu ke pernikah bapak malaikat Jibril tak biasa bu malaikat Jibril kak dinto manabi acabis ke Rasulullah biasana selera ni ke jember biasana tera cerah ceria cuma waktu ke pernikah malaikat Jibril hadir ke Rasulullah tak sebiasa pak nampak wajah malaikat Jibril kak dinto mesom. Napa mesom? Berarti para pansosa seakan-akan malaikat Jibril ni ketakut dalam waktu ketakutan waktu kak dinto. Jadi Rasulullah kasambu ada bu Jibril bedepan apa minta biasana sampean mun intar katenku le Jibril cek tenang abesna semangkin macek sosana bede penapa ya kan lah biasa pak thank you sampean biasana andi tretan datang biasana jember senyum mintar ke sampean waktu ke pernikah pas sorem sosa kan atanya sampean
beda apa ge maga cek sosana. Thank you. Rasulullah sami beda panapa Jibril macek sosana. Ajawab malaikat Jibril, Muhammad samangken beni comaten gula sesosa. Bahkan setuju malaikat samangken perapan kata aku an kapi. Para malaikat takut kapi Muhammad. Berdepan apa Jibril? Ajawab malaikat Jibril, Gusti Allah samangken marepeng apoi neraka. Bu, Pak, neraka nikah panas Pak. Mandara selamat ta sampean. Walan beda orang kanginan kadang ngucak tak apa nyeper mungkorong setengah ari roa. Jaga Bu. Setengah arena neraka 500 tahun na dunya. Mangkana orang neraka dikagula kureng cerengan Pak. Lok-lokan ka orang suarga. Nah pecerengah. Kan bedelayar Bu padeng reng suarga ro ka orang neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Reng neraka ni kalok-olokan kareng swarga. Orang swarga are cak kangen ya. Marang kok minta aing atau rezeki sebi Allah ibeki kabaan. Sengkok tak kelar panas, tak kelar pelka. Minta aing ke Allah derin pelka. Iberi bi Allah keng beni aing sema beres pelka. Tapi aing dari nana rokem dara seterbuat dari apoi neraka ting lainum ancor color Bu. Minta ojen ke Allah tak kelar panas. Ojen bi Allah keng beni ojen aing Bu. Beni ojen aing bapak, ojen panapa, ojen betoh, ojen olar, ojen kalah. Saya mah olar dia ngikik sekalian 1000 tahun tak beresaken Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi marang kok minta nyandeng neraka. Napa jawab pesampianku laku eswarga. Amin kok Pak. Jaga kita. Napa jawab orang-orang swarga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ajawab orang-orang swarga, la tak oleh no. Arya aing razukere bi Allah haramakin ka orang-orang kafir termasuk beun. Sapa soro lambe kake ngumir ke Allah bi Allah esoro abejeng kake tak abejeng bahkan karo ngumir ke Allah beda tada panyaring beda tada tinggi soro abejeng beda saya jawab dua pak doreng abejeng bentak abejeng tak lapado jok cubara wapa makita abejeng sapena po lempo Ju temur make abojeng sapena ros koros. Sambina make abojeng jareng tau le calo. Mbah abojeng oleh calo kan pah repot Bu. Assalamualaikum, assalamualaikum calo telok geger. Mari asar bojeng assalamualaikum, assalamualaikum calo boleh geger. Mun sampai setahun nih sabe di mecalon. Thank you. Isoro abojeng kakek abojeng. Bahkan ngumir ke Allah subhanallah. Mangkan tak langkong bejeng ni kelengkap Pak. Jawab Bu. Bejeng ni kelengkap. Teromul je sampian
bejeng tero takahajat sampian bejeng tero oleh rahmat Allah bejeng tero oleh syafaat Rasulullah bejeng tero murah rezeki bejeng tero sehat zahir batin rohani jasmani bejeng bejeng ni kelengkap insyaallah mun sampean istiqamah bejeng bagus bejeng sampurna sampean dunya akhirat amin Allahumma mangkana mun bejeng cek kebaik keja setuju bejeng Allah Arya beni khusus beentek peringaki bi Allah mangkana debun malaikat Jibril Muhammad samangken beni comaten kula beni coma abdina sadaya para malaikat takok tebi pada ketakutan semua karena Gusti Allah mangken merebang apoi neraka ada bu Rasulullah seraan penghuni neraka panika Jibril cerita bi malaikat Jibril bu paling panas apoi neraka panika Muhammad khusus orang-orang munafik terus cerita nomor 2 lo 4 ka boleh kak dinto khusus penghuni nak orang-orang kafir senyempa berhala senyempa are terus ika boleh kapi sampai ke nomor 6 tinggal ke nomor petok malaikat Jibril pas tabu debu pak pahnundu debu Rasulullah Jibril se nomor petok neraka nika sera penghuni nah tak jawab malaikat Jibril nundu bu meriksa ni boleh Rasulullah se nomor petok sera penghuni na Jibril tak jawab malaikat Jibril sampai 3 kali Rasulullah ada bu atanya jawab Jibril se nomor petok sera penghuni na Jibril pada bu malaikat Jibril wa Muhammad se nomor petok kadinto esena neraka engki panika umat ajunan umat Muhammad semate apok tompok dari tusa mate nata atopet gelu kak dinto penghuni neraka senomor petok mereng panikah malaikat Jibril dekadebuna malaikat Jibril Rasulullah semaput pak uning semaput sampean kelenger nyaring kanginan kapan mereng debuna malaikat Jibril bahwa neraka panikah penghunina adalah umat Muhammad semate tak atau bergeluh langsung Rasulullah semaput bu anak Rasulullah mak sampai kelenger derin cinta naka umat kakuleben sampian kan tak nemu nyari pemimpin naga Rasulullah kamu memangkin pemimpin derin cinta ke rakyat pas kelenger pola bodoh polan bodoh kabar orang kanginan kedua bekal masuk neraka Bupati Mekasan pas kelenger otak bekelebun kanginan pas kelenger ada beda kelebun ibaru sampang pak kelenger tanya aki tinggal sadar polamben king mikir rakyat jo mi kelenger kalah ibaru muni Mekasan ya tak tahulah penyan kakek Allahumma sholli ala Muhammad langsung erangkul bi malaikat Jibril abid sadar Rasulullah pas mular bu mu penyareng mular Rasulullah pas asojud pak
berempa abit sujud Rasulullah telo are telo malam bu sia sujud ke Allah. Napa idilem sujud saya debu bi Rasulullah. Napa debuna adua ke Allah, ya Rabb ummati sambil mular ibu tabungu segala kecuali bila Sidina Bilal bin Rabah azan Rasulullah abungo nguntut wudu salat berjamaah mare salat sujud pole ya Rab ummati telo hari telo malam tak kapasuan apa Rasulullah selalu sujud ke Allah sampai Sayyidina Abu Bakar nyemak tak bisa bibi Rasulullah sepas Abu mu Rasulullah ting oleh telo hari telo malam potrena Siti Fatimah Rabu ting mereng suara Siti Fatimah Rasulullah pas Abu mu dari sujud ngolatin Siti Fatimah tak kerjet bu dileyolati Rasulullah ni kakek copa nyandeng kanto keltop koros Rasulullah ada apa telo are telo malam tak ada dari cinta ke kula ben sampian si aduaki ke Allah kula ben sampian makle salamat Allahumma wala beda pemimpin mungkin mikir rakyat telo hari telo malam tak ngakan si ada telo malam infus mo mantar salamatah amin Allahumma amin Allahumma mangkana toreh kula ben sampian buat Rasulullah bangga derem maka angkui Rasulullah bangga tore kalakon apa saya perintahkin Rasulullah Pak sampian mun ngaji agak malam mangkin nih lebih memperingati kelahiran Rasulullah nikah bangga Rasulullah nikah seneng sampian ngaji agak panika bu kebanggaan Rasulullah sampian bejeng bagus kebanggaan Rasulullah nah pesepek ta Rasulullah ikalako nikah kebanggaan Rasulullah alhamdulillah mangantore kula ben sampian sehingga membuat Rasulullah kecewa sampai Rasulullah kecewa terus lah orang nikah kula ben sampian mun cinta ke Rasulullah toreh pabanyak mau solawat ke Rasulullah amin kau bu gak solawat kela masya Allah suara nacik nyaman bahkan banyak selapo sepo dan kula kela ke dingaki sekoki dengude banyak sesepo keng suara na masya Allah anapa solawat nikah antik bahkan Rasulullah dimin pernah idebui bi Allah Muhammad si Andi suarga siapa ajunan si Andi neraka siapa ajunan si Andi alam ben esena siapa ajunan si Andi embanji Muhammad ajunan le setia si Andi engkok re siapa debun Allah Rasulullah tak jawab bu jawab tibi bi Allah Muhammad sengkok ria andin orang selebur maca solawat kambeen Muhammad amin kote jak kaget teh tele sangka senyor wang kok beda telok setelok nikah make tero alam pakun ikan cerbi Allah pertama maus Al-Quran dua maus solawat telok maus hasbunallah wa ni'mal wakil nikah make tero alam pakun ikan cerbi Allah
Cuma maca Quran make tero alam gencer bi Allah. Keng mun tero alam pakun iko orang gencer nerawa. Kan beda orang maca Quran kadang beda tero alam beda sekhoso. Mun maca katibi khoso. Ting naku emek tero alam kan beda. Beda tade. Mun maca ke speaker menyaman. Ting maca katibi abalap. Beda. Baik gencer keng mun tero alem potong genceran gara-gara tero alem rom. Mangkana sampean maca Quran mun aganggu ka oreng gencer macana keng dosa aganggu narose dosa. Mangkan make maca Quran mun ke speaker tak langkong Pak mun kol 11 malam Fatihah tak mari tadarus kiai baca ibebe. Setuju? Anapa make maca Quran mun dak budi kol 12 hukum matusa polana aganggu. Maca Quran apa boleh kuplu. Ujareng kadang edina lebih bulan pasah speaker ike baik HP saling telepon selao yo di speaker halo sedaja odi kia lo setemur nyampit tak tedung dene ada seneng ngak tengan usaha sompet ko pinga beda tade. Make maca Quran munda budi kol 12 aganggu kata tangke dosa. Teti make tak mari tadarus baca ibebe alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil pada ikencer bi Allah make tero alam. Keng lain ben solawat Pak. Lain Bu. Mun solawat kento make tero alam buto. Arapa karena maca solawat nih si adampingi langsung beni pasera tapi Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi ya gila kerja genceran para ustad kak dinto maca solawat suara nyaman keng gula tak teke kasih napu toloman teluk. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat solawat. Baca solawat khusus orang mate. Maka bi Allah semate bekal esapora tusana ben epamul jabi Allah. Amin goah. Ini kan banyak kuburan di dejekna masjid nih. Thank you. Bacain solawat mulai kela insyaallah esapora tusan ben epamul jabi Allah. Kula acareta. Kula sering acareta nih. Tako pada ben pidato siri berin saporana. Ala kedi ngaki. Kula riben pengajian isu menep abahas paha jawab ibu pada ben se YouTube. Gila tin pada lah pada. Sampai sapa sorongon cengkok. Terus Syekh Hasan Al-Basri minat tabi'in. Syekh Hasan Al-Basri ini ka wara'u mun hadir kareng mate bedereng mate pas alongku ku beretelo are telo malam tak asaren tak adeur ingat kasih setu amulolo ingat kasih mate ku lain ben orang dina deng dina beda orang mate beni sosa isuting siaran langsung beda eke bega kopur siaran langsung ekopuraki siaran langsung beda orang tatabrak siaran langsung tak imu eke bega dokter mangkana mun beda yang tabrakan idina mate ka ada tak tuli eke beka dokter siaran langsung bede menyaring bede
ting ni binin pas a TikTok. Kajoget buru-buru abon lah tua. Ula sekut ngocak tinggi pengajian. Makin malam mah gulai pelumbungan ngocak. Orang bini lebur a TikTok. Ajia berarti leter. Apa leter terolaki? Kaya tusa yun. Mi tusa marah-marah. Empian na TikTok. Paya upload ng internet. Singabes satunya. Tayo bu. Penyareng bu. Satunya. Apa i-upload ng i-public. Benih karo bareng. I-public. Sapaan singabes? Kiai kayak mujalli pas Kiai Ali Nahrawi pas Kehori apa pada magi Kiai pak kayak mujalli kayak Ali Nahrawi mau ngatau orang bini raktin pada bu kayak jaga ajar wah. Ini kan pai eber magi kehori ya. Ini mengabas enjang, mengabas sampian tentak terau lu. Tualah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa tak dosa. Penyaring dosa tak dosa. Ambu di TikTokan ambu. Ambu tak ambu. Ambo postingan TikTok karo kosot. Bada orang abejang tapi bi Allah pakun etoles dosa. Bada orang awirit keng pakun etoles dosa tak etoles genjeran. Bi malaikat karo etoles maksiat etoles dosa. Maka ibadah awik zikir maca Quran pakun etoles dosa bi malaikat. Siapa dia? Ia orang yang bini saya ngupload nih bener wah. Ngidi. Sampean para paan maca Quran, kamu jeli nyongok TikTok ke sampean. Ada sampean karo etoles maksiat bi Allah, bi malaikat roh, make sampean parapan ibadah. Nauzu. Beda orang bini matur ke Syekh Hasan Al-Basri. Abdina andi anak mate Syekh Hasan. Pola ajunan keduan amalan. Sebisa amimpi anak abdina terooni ngajak selamat ben bunten. Napa debun Syekh Hasan beda nikah bu becah kiting teh dunga mulai embu penikah becacak becaan penikah bu tedung ternyata amimpi ongku anak karo ika mimpi sebeden alam kubur. Nah pemimpinah ternyata anak tak selamat. Anak semata nang alam barzah bi Allah eseksa. Ada epuk tepuk bi malaikat. Tila cekereng bini nih mulai habis mulai ke Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri mereng cerita nambu penih semaput pak. Ponting abid kadekina Syekh Hasan Al-Basri asaren ternyata amimpi cibi. Napa mimpina ketemun ben anan embu tapangki ben anan embu tak selamat ilmu mimpin embu. Ternyata ting ilmu mimpina Syekh Hasan Al-Basri lain bu. Reng bini anan embu ka arwah andi Roma ganteng megah mewah ada pentingnya itunya. Bi Allah ki beri mahkota tanda pedang jaaban selamat meriksane Syekh Hasan Al-Basri bah empian kan anak nembu ka arwah engki Syekh Hasan bah encan bian tak selamat eseksa bi Allah engki beri mangket selamat bah mak bisa
Sepeni keceritaan dak remah ika balik Bu abdina sakancaan sekopuraki eka dinto Syekh Hasan benyan 550 orang bedisa ada Bu 70.000 ngalak 500 bi 550 orang saja 550 orang termasuk abdina Syekh Hasan pada kata selamat dengan alam barzah setonga sobung se selamat eseksa kapipi Allah terus benih Syekh Hasan tanya dia nyatanya ke kaki dia mulai tak konsen ini suruh ngocak amin tak ngocak dari nekosok sampean deh ibu mencari peselamat kapipi Allah terus pas dia madhabun Syekh Hasan abid Kak Dinto bada orang laki lebet ekoburan Kak Dinto pas maca solawat ke Rasulullah sekalian karo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekalian baik niat gencerna paring kieu dek ka ahli kubur kapi kapan lebet orang laki ni Gusti Allah paha debu ka malaikat senyiksa kubur fanudia napa debuna Allah irfa'u anhumul azab bi barakatir rajul alladhi yusalli ala Muhammad malaikat ambu cek seksaring kubur dia angka seksaan dia kalaban barokan na orang laki semaca solawat ka Muhammad selebet ki buru roh alhamdulillah setong solawat masalamat 550 mate bede si ada buki 70.000 orang mate setong solawat mun pas 1000 solawat Pak mangkana anti ke solawat itu nyaingki terota ke hajat pabanyak maca solawat terus kia pabanyak maca solawat terus banyak pesen pabanyak maca solawat terus mulji aba pabanyak maca solawat bi lebih terus ngaulia syafaat Rasulullah pabanyak maca solawat ke Rasulullah amin Allahumma Ola sampian bu embu banyak ben bede seki bengal kalakena tero ambu keng tak bisa ambu pa banyak maca solawat kan bede bu embu rese bengal kalakena engkau tak tanya ke kakek empian bengal kalakena Bu punten bagus bini na sampean bengal ka sampean Pak bengal mi tak pada Bu mbian bengal ka lagi na punten bini na bengal ka sampean Pak bengal mi tak pada Bu pabanyak baca solawat iki Bu anapa Bu swarga na sampean bedeneng laki Bu mantar Apollo nga sampai ke swarga beda orang lambak Pak doa ke Allah setin binina ngocan sanika ya Allah abdina benik bini muntuli mateh abdin nyuon keajunan bini mentermati ya kade sampean cek ninti etapok kedi ngaki gelu cek muronyot kedi ngaki gelu bah ngocak kasih bini atulit kalage Kak ajunan adua ke kadinto pola ajunan keng tak cinta ke abdina justru karena engkau derin cinta ben sayang ka beun mi adua sa kadinto ka de iya le mau nengkok mate ka ade pas embeun alake pole maka embeun pada masuk swarga kapi bekal apolong ben lake se nomor 2 tak apolong ben engkau tapi mau nemban mate kada engkau abini pole pada masuk surga tak apa-apa le teng laki rek orang setong 2 3 4
pada masuk surga apolong kapi laku mun sampian mati lagi pahala ke boleh tak apolong ben laki se pertama robu apolong ben se nomor dua mangkan dua ke Allah reng bini mentermati akade anapa pola nasi banyak orang reng laki mati kade bener lah congok nang daerah kanginan si banyak mati kade se laki Arab pada bun ulama reng lake reterapas lekas oben lekas keltop lekas mate sebanyak gara-gara bini apa iya bu reng lake ria terus lagi ya terus lagi reng lake ria makita andi pese belencerang korang tandi mobil rat melarat sekagana korbinin rok toro oca tenang robu bener pak penyaring bener pak tapi sampian maki banyak pesen roman tingkat mobil banyak keng bini na ceremi auleng mo engki na bangki menteran setiap orang laki bijaksana sampian reng bini menteran toro ocak kasih laki kalaban toro ocak sesae pada masuk swarga ben mulje potona ya mangkana paling akhir kalaban bedena acara maulid melemangken tore kalakon apa seebekta Rasulullah iki bi lebih salat anapa debun Rasulullah sengkok bekal tanggung jawab akhirat kasagap binatang umat bahkan sengkok bekal abela katang umat kortang umat dia abejeng keng muntah abejeng debun Rasulullah sengkok tak tanggung jawab mangkan bagus bejengah insyaallah ibadah selain noro akin bagus keng mun gagal bejengah ibadah selain gagal mantir selamat kapi amin Allahumma amin pon kan kantoh abe sakejaki al musalla al makkiyah ketemuan boleh sakejaki keng beg malam kula de tengah ulan ki ngisena nang i pamaroh ki je kaje make leso je kaje pada ban malam mangken niku kula pangaratain tara bu keng iman kening kebaibe tambe ganjaran meni apa kula tele kerong ka orang kanginan iki kerong kula ri berindu bulan leng katolengan oncengan gagal kapi gara-gara corona bulan Sa'ban Reba sebelum Ramadan bitong oncengan siang malam lebih seket bu marah gagal kapi re seket oncengan gagal marah pikir mungkin sejutaan bayi kan seket jut gallo enggak engkau tak perlu kajiah haram je sampean terong onceng ke khori onceng tandi nase cek pagani tandi pese cek sangoi mare api datu mare morok langsung mulai khori pakun dateng keng tahun dateng cek ngonceng boleh orang yang pelapar ya beda corona beda pak mangan sampean cek nentang beda cek sombong keng cek kok takok bisa rongku cek rasa haram kita kok beda tapi insyaallah mun kanginan selamat tak kira masuk corona karo caca mulolo kemekasan tak masuk karo caca mulolo bener anapa orang mekasan khusus orang kanginan asonat kapi selamat orang mun asonat are bekal selamat dari berempan penyakit dua bayi sekebala tung bekal selamat dari penyakit menular dua bekal selamat dari penyakit kanker dua bayi bunyak nih keselain tung orang mun asunat selamat dari penyakit menular termasuk corona ini fakta realita kenyataan
ternyata penyakit corona aja pertama keluar dari negara orang seta asonat siapa Cina. Ternyata mayoritas secapuk penyakit corona orang-orang Cina. Rengkanginan caca melolong. Manggana mun terus saja na selamat dari corona. Ayo asonat pole. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandara salamat tagapi. Mandara ngaulia rahmah pertolongan Allah. Mandara oleh taufik hidayah dari Gusti Allah. Selamat dari siksana Allah. Dunia ben akhirat. Kula ben sampean mantar muka tek pamati abi Allah mun tak tela andi bagian matengi be Islam iman. Tak mati mun tak tela andi bagian masuk swarga. Ben mantar muka bi Allah ipareng tak hajat. Sandi otang mantaran tulia kelar majer. Cetak dapat ke Mekah mantaran tulia haji. Umrah amin Allahumma. Mantar muka sampean kapi tak hajat dunia akhirat. Murah rezekina ngaule rezeki si banyak si halal si teti syarat ibadah amin Allahumma amin sagak dinto motor anyun pangapurah korang berlebina akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.